Ordinansa para kadigiti bulos nga aso iti syudad Tilawag na iget nga may patpatungpal. Detalye kaditin rakamat report kini Idol Lawrence Corpus Martinez. IFM News. IFM News. IFM News. Ipalagyan ni Dr. Samantha Licudina, City Veterinarian iti syudad Tilawag nga adapay lang iti City Ordinance pakasaknan iti panangiparit kadigiti bolos nga aso iti syudad Tilawag. Imo na iti daytoy ket ada iti may sa influencer anak kamat-kamat ti aso iti kalabes ket gapo iti daytoy ket nagsagaba iti naso nga influencer iti nagduduma sugat ken gasgas iti bagina. Imbadadaan na kanukat ti opisina ken linyad datapno agreklamo kadagiti irresponsable a dog owner iti syudad Tilawag. Until now, open naman ating lines for the reports for the animal pound. So pag hindi lang po kasi ito yung main assignment namin, so pag may fix kami ng schedule, we go around, lalo yung mga nag-report. Pero kung just in case, for example, may na-aksidente, once we identify the owner at kung meron talaga, we would really like to support yung tao na go all out to file a case and all. We will support all the way. However, kung sa mga barangay naman, most barangay captains naman na din are implementing the Oplan Talus Code natin sa city. So ito is wala ng warning kasi the previous ordinance may warning. Ngayon, diretso. Pag natikitan ka, 3,000 agad yung penalty. So, meron ng mga barangays na nag-i-implement, which is also nice. Mangnamnamat ti City Veterinarian iti syudad Tilawag nga agbalin kuma a responsible dog owners dagiti residente iti nasa o alugar. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aramen.